engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga asirigo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0143567165. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was any stress. Set a deadline be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bill. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapo mafanya. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Chitariki ne mirongo hebere na kiandumu tienyino yogatano limu mwakano yuwechiru bere mirongo hebere ne etanomo. Mwanchumu ligerinde no kwegena mbiyore andonsia sole na gukwanire abayo kwarigane kwanyora mangana maya yekionga chinsa ibere chiabo no botukeli terane seras nyakunde asense mirimo nyeryo igare Wilson makuliri tangani anekati ali kwarigane tia sichira yowe. Wazungumzie kuhusu maneno haya, mambo ya HIV, mambo ya magonjwa ya zinaa, mambo ya domestic violence, ili hii maneno iweze kupungua katika constituency yetu. Abana nchini ko baboligwe kwerenda korwaso kwambukira kwebinyenye byenyamureo. Abana wandenga hake simi bintu byeto biche agina wana bagukwana. Na bamutata hake simi. Imate binge bintu byeto bicha. Umate simi kwa kumunekoro kwa. Igere iga. Mo wimenere puwe kaunti ya Nyamiro mo skecherusha mumanye nigaruro kubolia ko cyasaba na nchibe kaunti yo ko bwatese serikali yo Murai Benso Muske William Ruto. The County Allocation of Revenue Bill 2026 operationalizes the Division of Revenue Act 2026 by distributing the county government's share of nationally raised revenue among the respective counties. Murai Benso Muske William Ruto ni gabekire se yokobali chiko koro yechibesa chiko bwato kwa ho chiase serikali chechi county. Karibu homonchomo ligeria gochake kionga chinsa ibire ni gomubere bwo musacho yo mubi myake 52 na toka senyombe ya moyo kwegokya yokunywa maruhime yo mocho mugonga wako yo manyakanite buno soro igabairika kurenda homobogani yo mohime yensemi ya mugonga asige kabono kore niga hatigalete gati mugete chinga kyabakori miromo bachiete korara ase kurende tachieti koboka oyo igora henyombe yo niga monyora ekero igoro ga kwete umuri kitugiri patikopi orobotirwa senjira yo wikra.
nigo yaringe amayanda amanene ase omuchie omugonga na ase enyombe yemo y'okwegokya omugaka konye ore omurindi bw'enyombe iyo anyara kuba gagotoka gasireti obugima bwaye emambia ya rero nyibense emiyiga banyakoba gwakwa no mondo komunene ase erumbe y'abantu abange banyara ko bagwicura kwenekya ogosira ku mugaka uyo omenekanete buna osoro kurwa sensemo ya kyonyo oyo rengenere lituko konya tarasi yo mabwaye ni gakweresera muna banyoranitenere ne kyanya tuko bagakora nyuma tarati kunyara kuba ogosiri tuko daraja kuba likoera mwaka osoro garinge biya arinda kagamba biya tukamwajwe sakaire ku abana era bakasatana to basekanere wikira bono naye ndukaransa saikaransa no atimukira igatebire boigo buna mugako yo osoro na bwate umuchando bwa pressure yandake egokagirwa koba yairete ogosira kwaye nabo igo akanyara koba gosira ase kirogo kenyombe yiga yokwegokya tonsariyo musuma mugako yo gare sokoro yane kurunga sokoro yane n'umuntu orenge biya na kanyana igo tumubese pressure ne mugwate igo ya ikira bono mambia tutko murange tonyara na tumugete igo pressure turateba yakire wara abantu nigo baragire ekyara andake okungusanana na mono ase abagaka bari banyako agoika emyaka yekerengo yokurwa nabo igo gutakora kigazi kire kitaneti emyaka yabo nabo igo oburindi bwo igo rukucyasa bari ase bo igo ogosira kw'abantu ase nsemo ya mugonga ase njira y'obututukanu kebirengo byanyako bigukina kera kingaki nabo igo ekere kingenzo kereta kirigonyako bagigokorwa ngori boteria getembe kurwa ase umucyo umugonga ya umucyo geburabu account ya Kisii Amarieta Nenje Gilbert Kobi Yemuno mulikito Gilbert Kobi ha sorobotiro baraye na bajumbe bakubwati serikali kurwa sorongoro gusi igobane kiribune school fees terigo chia comment kana ase sector ya masomo ekuribaga hasabarokiwa kurutia mate chokonyoro wense nabigo konyora masomo kwano mubasolero ase school yobroso ya getacho eyego toka gesu imeye bunge ya Nyaliwali Masabe county ya Kisii igo chingikicho bakwanira gosemeri kwabo hasobora ibwa Kenya kwanza asuko Kenya na gotinye sector yo olikitudani runtiri norogotirwa senchira yobwekira gukwana ase skuru yoboroso ya getacho imeye county ya Kisii chingakicho moyega bukwegorwa kwa magacha maya yebirasi moyega waligandwa no mujumbe wensemiga mosike Dr. Daniel Manduko abaraya baiga bakubwate cie serikali kurwa sorogongo rogusi gobayenekirie mirobolio emekirano yogukinie sector ikisemi gwetera so mwaziri Migoso Gamba na kurire gosinda akora ono yamatebi ontagete 2028 esa karanje tochega tutagore birasi biribyo sibirense twagache egoroba isatu school ya Getacheme a center of excellence in Kenya not in Nairobi in Kenya wajira magana mimi naomba walimu na nataka kuwaambia katika ile bajeti tumepitisha juzi tumeweka pesa za education 784.5 billion Kenya shillings ili watoto wetu waweze kupata capitation, ili watoto wetu waweze kupata karo, ndio ili wakae shuleni wasiende nyumbani. Kwa hivyo tusiongeze karo hata shilingi moja. Hawa wazazi wanaumia, hawana pesa. Nyakundi niko chinga kicho haene kibuna serikali nebegete mirobulio emekirano yogukora umuchando bokea kwa borokia achiskoro korengana nechira balireta ba Kenya chinga kibalinge kuri Burayi. Tumeweka pesa zingine za kuandika walimu kuanzia mwezi huu ujao. Tunaandika walimu wengine 24,000 watusaidie kusomesha watoto hao. Kwa hivyo tunaomba walimu wote mahali waliko tuweze kushirikiana, tusaidiane na jamii, tusaidiane na watoto wetu ili hawa watoto kesho na kesho kutwa waweze kutusaidia kwa sababu hao ndio viongozi wa kesho. Mimi ninataka kuwauliza, tafadhali nataka tumshikilie
rais wetu William Ruto, na mimi nawauliza swali, mnataka rais akuje Nyaribari Masaba aweze kuleta maendeleo hapa? Mko tayari tulete rais? Mnakubali? Alete maendeleo, alete stima, alete maji, alete barabara, ajenge masoko zingine. Asense mwende segeto nigo yarwegwa gochase aboroki wao kurumukia elibacha gwekonya asa matukale bosio chisemi nere nguba toratigere abana baito toserio botaka ase binyoro na kimogo chimwarura kimbegete uniform una rero iga namanyango chande getacho abantu basomire korwenseme n'abantu abangaini na kikiandetaga iga gusira abana babaito naende kigansa benga abaigori togendere kwaterana n'abarimu togoroki chisemi gusiya itonererabe. Mheshimiwa Manduku ndete ngwakire mbya mona senye nchega siwakolire. Mheshimiwa Manduku chikorobe chiga ebirasi naso imena wenche na isansa na yungira nekirasi esenye ncho erokere garia neroke saranse mpaka yani kirogo isaransa abana baito bayigubuya nande tariye kyoka masimba gari buone na rekende karebinda kwenda na igubako bibarabya ikire 17 otagwancho otarakoreta muyetangani esenye nchabantu abagani matengo koirani bale aikino nyanta titarima chiskuru cheto chonzi chibe chigoroba tarima wo Mheshimiwa Manduku kwa igule mtuga akina magendero togosaba nkuru tirigeta sene kyagatembe kurega se county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Ontiri Biamuno murigecho Daniel Ontiri ha sorobotiruo itko liarero nige byombe bya community health promoters community policing amuna baraibande na bagaba agambiko rwa Kitutu Central Sub County ime yeji wadisano bomirana asoko semi wa chinchira cyo kwerenda nabo kene kwambukira kwebinyinyi benyamuriro ikareke ni okyaragwa no mujumbo kitu cha South Musiki Anthony Kibogende na barai mo hikito dipon asanya arobotirwa sinchira yowekira ababwatani ao kurwa asebunge ya Kitutu Church South nigo baumirana asokonyora amaigelio alialingete anene sekta yobochenu kirenge kenene no gukwanira igoro yokurwania ekenyinyi kiburire bwenyamureo muyigoba gukwarigani no mujumbe bworogongorwe Anthony Kibagendi gati yabo o motreneri o Western Kenya region asamangana a National Syndemic Diseases Control Council aikirana aseboigo kwena nobo semia mkiwa kule kwenye matanga mkiwa kwenye baraza hata wakati hawa watu wanakuja kule kwa mambo hii ya TVET wazungumzie kuhusu maneno haya mambo ya HIV mambo ya magonjwa ya zinaa mambo ya domestic violence ili hii maneno iweze kupungua katika constituency yetu gukwana kirekyo nigo airira umuke bwe serikali anenegendrete kobeka aso amariogo yoburiro boiga sindani yato kirororo yemetinye 5 nomo eyo bonera chigokeania anene okomera chintetere keralituko na develop what we call drug resistance. So we will take you to another level. First level, second level, hivyo. Mpaka iwe na hizo levels vile zina change, drugs zinakuwa more expensive to the government. So inakuwa shida. Kwako wenyewe once you develop resistance, sasa it becomes easier for other opportunistic infections to attack you because your immune system will have been compromised. Mafunzo tumepata pia tupeleke kule kwa community. Ndio watu wetu waweze kujifunza. Kama hii imekuja hii dawa inadungwa inakusaidia for 6 months. Tafadhali watu waweze kujulishwa. Na wale wako na hiyo virusi wakunywe dawa. Ukikunywa dawa you increase chances ya kutoambukiza mwingine. Unless mtu akwambie mimi niko na HIV au utajua fulani yako na HIV. Kwa nini? Serikali imefanya juhudi ikaleta matibabu watu wanapata dawa. Uko na ekerekyo omo ACC o Kitutu Central Sub County Daniel Mutiso nigo agikeria abasae gutume kwa bobe gesiasa. Nimeuliza kama anakuanga ametuma watu. Akaniambia kwake ametuma watu. Akaniambia vijana wote
Hii mambo ya kuni zinatoka wapi hapa Kisii? Si mimi napitisha ujumbe. Mimi si mwanasiasa. Napitisha ujumbe. Sawa sawa. So mambo ya kuni mtuache. Wanasiasa watakuja, siasa itaisha na mambo itaendelea. Ukipigwa panga, naenda hospitali. Nani anakuwa na shida? Ese mujende ni gatebanga mbagenderete kurwania anena mariogo yogotindia asebinyoro ngana tebire yarorekanire gusirio boroso bwechinka. Pombe hapa Kisii kwa shida ni nini? Changa, mimi nimepigana na hii changa, naenda na katakata mitungi. Naona tunarudi tena tu hapo na bado ameweka tena. Oh, naambiwa chiefs wao ndio wanapewa pesa changa. Na wasaidia hawa machief kumaliza mambo ya pombe. Na nakuambia bwana SCC, tuko tena na shida nyingine kwa nyinyi watu wa administration. Unapata chief na vijana wetu wa community policy wameshika mhalifu. Wakipeleka kwa police station, polisi ana advise mhalifu vile his rights have been violated. So, naomba sana hiyo maneno ya pombe tuangalie. Usipofanya hivyo si hii mambo ya HIV itaendelea. Eating and pregnancy inaendelea. Umoleye mujumbe kibagendi ni gaburi abamenyi bebunge yuo goitaba amagenderero. When the contractor comes on site, tunaomba muongeleshe wale watu ambao wame encroach into the road reserve. There is no compensation. Kuna mtu aliniambia pale Nyamataro ati wamevunja kioski yake na alipewa notice mara mingi ati sasa akuwe compensated. If you go to court, utaambiwa you are on a road reserve. How do you expect to be compensated? Uraiganse bunge ya Kitutu Chache South, me county ya Kisii, ile ni gonkoro kwa Dipon Asanya. Ya mulikito Dipon ni Asanya Sorobotiru. Na Sorobotiru mwanchumu likilia liboli lieli tikulia lero. Na toko sera siliboli lieli tikulia lero nchira kichira kore okwambukira kwebinyinyi byenyamoleo Sorobongo Rwagusi. Nchira kichira kore okwambukira kwebinyinyi byenyamoleo Sorobongo Rwagusi sangamu na nche. Kuitirasi namba yesimi ya 0716 11 77. Namba yesimi hasogotuma SMS yose ujumbe nke ya 0716 11 77. Hosege Tembe TV, Facebook na Boigo YouTube. Go suka motwe nigo mo wimenere puwe kaunti ya Nyamiru mo subachirusha momanye. Izikura lero ni gwara umojega wa magendro yekigancha kyangafu. Ime yegwadi yerigoma. Ukwana nse chinse mochiari abole hasa watu kwa bokonye. Uchi hasa wara kanwa na ebyombe aocherusha. Igaganigegesa kugosiro musike Dr. William Ruto asabacholi bulabosyo. Abaigo hasa siolirubene na chikolige kirugo kyoboga bana wa Nyamiru mulikitupoli kapokara. Norobotirwa senjira yobwekira. Yerusha oyekira nasi nsemeji gachali abole yugotoka meye wadi ya Irigoma imeye bunge ya bwitutu bwa masaba. Niganyara kuba kubatuka chiema gochase byombe chicheki gochase byombe nebya abana boda boda kuna nsemejiga asate birenga wikachi kunyara kuba kole mirimo yabo ikirano wikikiro mwaka 2027. Leo hii nimekuja hapa kwa sababu ya kazi ambao mumeona hapa mbele. Na vile ninaendelea kupita katika kaunti yetu. Leo hii ilikuwa ni hapa kwetu Liabore. Nimekuja hapa niongee na nyinyi, niwaambie ya kwamba yule Mungu ambaye alituumba sisi sote anapenda kila mmoja. Yerusha nigagendeko bagaga kubaseme byara abana siasa. Abagendeko bakobenge serikali asate bringa nere noale aseke mbikirya tutam asate bringa nigo ale ange kunyarka bakugera abanenji kurase county yiga kwe kumbulira magendero inseki ganje kyangahavu abana wondenga akesimi bintu byeito biche agina ona bagukwana na bamutete nakesimi imate binge bintu byeito biche umate simi gwa kumunekoro kwa igereiga moroja simi barenga bantire ngake simi gochia so monto yo mate binga marasi matuta
Yerusha bego nigalirira ng'ano aregetia ase kirukiri kyo bugavana kurwase kaunti Nyamira somaka ogocha igenda tebire ng'ano na nigabuli abanenji kurasorongoro yako maguru asibiga abanenji kurasorongoro igabalirira ng'amba tunyaraka bako moko boko usubochero bunene buri busyo tigamba tebye bumaine oborai nonya neli chiko liria Kenya twakerete chikura eligo kwana regional balance ono iga West Mogirang yaranyori North Mogirang nere bwate bon regional balance etwale ko sorora na itu abantu baitu banyamira around yeye mama county mama Jerusha mama Ntogoro mama ambaye alisaliwa hapa Diabole anataka kuomba watu mahali popote mko ombea huyu mama amesema lazima ataenda kuwania kiti ya governor Nyamire County. Omwali oye omusike Jerusha ningabuli abanenji kurasorongoro igakwene kinango muhabare amagoko eli konyarika bakomo okobako omusike William Samuel Ruto osyo bochoro bunene burumutyo asentunda yaye ya kabire. Abantu bagondebina kule omuntu twa elected born you are in that government moto ndibwesi ochori manyo ine serikali mwachorete mukabeko kura ntikindi gyosyo konyora abantu baitu bakoegwa banyamira toretere ono bantebiringa kababu otoretere bintu paka 2027 yere next year 2027 ilia abantu bagochigwa katikura kila omuntu nabagotanga mama county ka ndani ya serikali mpaka wakati huo kose bana naende mubwate kende kengao mbere sa serikali yeye serikali ya William Ruto akana nanyolire kende kerona minya kinaleta Ginko reporter getasene kyo wanjete kyagetembe kuriga asijinseme chiga cyali abole igiye toka emeye wadi Eligoma ebunga yabo gitutu bo masaba county ni ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara bia muno muligito Polycarp okara haso roboti uru unenchereye moyo kwene kibone binyoro biribita bwa system byonsingo ikirobire hime yebunge ya West Mugirango igomo jumbe bwenseme yo musike Steven Mugaka habolire bali batabwa system wilikiri banyore estimi yo chinga kipacheti yensi ya Kenya yo mwaka wechibesa wechirubere 2025 yabeire kewetiwa okwana sekinyoro kyabo kimo chinga kyo kumerana n'abanyamatuta bo haira chinga kecho okwandira magenderali habeire kawekirani habwa sabanyamatuta wakwandira igoro yobura yubuya muri kitofati ga Disemba robotura senchira yokwekirana Omubunge o West Mugirango Mosque Steven Mugaka nigo agendereire gusingirira buna inse y'uburayi bwaye nigo aragenderere kubeka estima ase binyoro biriya bitabwati estima imeye bunge eyo egekugera bono igo kari nyama ya mate bono kari bugichora ngumbu bono ntagete kogenda bumweshimiwa MCA Nyachururu egere tora constituency ye promote utualist kama uja apply stima apply sasa kwa sababu budget tumepitisha last week tumeweka huko pesa ya stima na mimi nashukuru president wangu alikubalia tuweke pesa hiyo project ya Bukimo ya Inogu kwenda Liamariga kwenda Liontege tumalizane na hiyo story ya stima once and for all. Ase amagenderero yechipara nigo Mosque Mugaka atebire buna ensemo yaye nigo agenderete kuyesuma eserikali erio chipara chirami boigo kubikwa imeye bunge ejiga. Nazungumza kwa lugha ya Kiswahili, wanahabari mtengeneze hiyo clip ilale kwa inbox ya president wetu the next time anakuja, kwa sababu anakuja huu mwezi wa Julai kutuanzishia zile lami. Ile aibu tumepewa hapa watu wa West Mugirango for 30 years. Hakuna barabara ya lami imewekwa hapa. 4 presidents, shame on them. President Kenyatta, President Moi, President Kibaki na hata mtoto wa Kenyatta wamekuwa ma-president na hakuna lami imefika hapa West Mugirango. Huyu president wa 5 ndiye amekubalia na sisi tupate lami. Ile president tie mbego sengia. Hiki tokobuna.
kubatikana na magenderero ayaiga inse yoburai bwaye omuske mugaka nigo enyumba y'umunyamatuta basabire kugitira oburai obwo bare naborobwo nabo igo kugenderera gutwara obomo Orwanyo hata bochumbe umunyamatuta na goikarero muroje ga kuteje batia osamaro tu agamba 15 na inu ono mugwato kaka aka onya mugwate boniga era bono nyasaba sezine biyamono tu mugwato kegento mugorete ki mugwate eria kabere imweba history y'umunyamatuta mwana kugamba abandi batebire 15 years abandi batebire 21 years naintwe cyaje ntwagambete abakansela abasamaro n'abagichora nabara tengere ngo kwana ndaye tie town paka abantu bamburi na tengere mbatebe ngabamintu gaki gaki ichumbe ridiaro siri paka chikapet abana bagotinyirere gotinya ogotinya era bibuse birimo abana baitumbatamo aiga omuske Stephen Mugaka nigo atumekaribagerio na guyatanana igoro ya mang'ana yo weswanani na baraibande anene abamereri baye bage siasa. Mimi kama mjumbe ama kama mkazi wa Nyamira County sijashitaki mtu yoyote mahali popote, kiasi kwamba mtu anaweza kupendekeza hapa na uhalifu yake ati mjumbe mimi nimesema ashikwe. Najua wamenikosea, mnajua vile wanakuja kwa matanga, wanaleta madharau, wananipea matusi, sijawahi kujibu mtu, na waangalia tu na macho. Mwenye amekosea sheria ya Kenya, mwenye anachunguzwa kwa yale amefanya, mimi naomba give us a break, you know yourself, and take responsibility for the actions you have taken against the law. Yingo ripota ragetembe koraiga sekinyoro kya bukimo ekyo kegotoke meye wodi ya Munyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Inche Fatgad Yesemba. Sorobotiro na sorobotiro manchomo lilia tonyo mutimo komo keto kwirana tugendere na kionga senchira yobwekran kurenda seliboli lisikura rero nigo rire inchira kie itura inchira nekio kwambukira kwebinyinyi byenyamaro asorgongo Rwagusi jira kichira kore okwambukira kwebinyinyi byenyamaro asorgongo Rwagusi sangamo na inche otume ujumbe nkego SMS namba ya simu ya 0716 111177 Getembe TV Facebook na boigo YouTube ngwirana ninjiga soma ebirengeri bya sinchira erendonke. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Ati file and pay. Me you was any stress. Set a deadline ni June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bail. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapo mafanya. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns na ya maana zaidi umelipa. Jijue, halafu jibeta. Ine
kwabere gukoria a roadshow track iyo bwatiri ugiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabere gukoria a track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch use emesangerekano ya gisiasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatie chi roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigima eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ chanjere chi MC nabwigo a track yana boko jitumika asabo korera live performance nigo tokurwa obokoreri wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago tekababuna street endionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Aiga no visito na into botame ngo te botore ngo na tori kinto kito chana na Diamond Dominium na karo kora kintre chiga kito chana na Diamond Dominium te kinde tere okoewa okomera go cha senda yao ekine kintere jire chingi ya sana okoewa karo kwa irwe okorete tamos uneyega karo kwa rete tamos uneyega watch beka tamos ingi ya kabisa kwaleta match karo kwaleta match kwanya mekama watch mumeka wakitiga maga kwa nyense yamo kare kwa nyense yamo ndatere jinjiri go disorofu ndatere yengeri gena that's why abange to kunyo kanga Dominium stones kare kwa nyebekire mana machari ali liberera nali bone go twana chinguru chaye chogo sokeri yogo ne ryoge liga nali toko batukunyuri tuko cyase linde igote libuna ne chemical go chikonywa go cyaso mubero teringa ne kintere chogo chiko chimera go cyaso mubero kyagara manda abange bamerire chindaterechi bandu banyura maryogo aicho ira aso mubere paka yanda iranire kobe suma aso mubere so nuga pesti na kyo sangalinga nambe yemo datere jinjiri go expire datere jinjiri bwa tiani chemicals datere yito komera go kya senda yao and datere yego konya ekero kwanye bekira sa mache kwanywa machai ekyagere ekero kunywa machai go chinda go sibyara manyinga okinyaro bonyamasi nkone ne kyale nga chinguru cyomubere cyakire nakubwa mono ngo konyale kubweni amarwaire ao arase mibere unabona arthritis ekero bwato mochando bwa arthritis and datere ne bwate minerals unabona calcium ekobeka so mubero kwanywa chinengo cyao cyakonga iga abantu baito ni mate konye moko bukuminga etokunywa amachi chindatere twanyule baka twarosire ekito likomera go chinda toliko kora kende yonse ne nchibwa ati expiry dates nende chire chingi ya sana asoko korro mubere service neba no rwarete abogo chigugo chikora ochira asenga neba to rwarete nabo chigoro chira asenga eline chikonya abana bao amone family yonse ngima asoko korera omubere service iga abantu baito none inwe teki ketambukera moja nabo chigoro chira asenga yao uchibeke kabisa motu mekene familia wa mwensi eyenere korokwa nano Diamond Dominium erito kobatebiri tuko cha serinde nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawa sirirongo lya kabere eyo erangene bengi ya Kenya Women batari rero kusiba kirisi migwetera sinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia.
Karibu nainde humwanchumo ligelia gochaka hekyonga woigo asentunde ya kabere hekyonga chinsaibire nigo togo chaka ne libole ase litkuda lero nchiraki tora nekibuna okwambukira kwebinyenyi byenyamureo hasorongorwa gusinkwera bire nchiraki chirakoro kwambukira kwebinyenyi byenyamureo asorongo rwa gusi sanga mwananchi wetira sinamba yesimu ya 0716 1177 getembeti Facebook na boigo YouTube. Yamate yo mwegereri bwene wa mwanya bantu Davis Lichuma yo honyorekanite asenya gitari ya Kenyatta magiga yo kubura asigeka kyamma tukane chingaki yokorobekana kwa basabeka uriya chenize nigo ya ruro kubolia gocha sabo bisabo bolendi okoro bo tukiboisaine kumanya hokubura kwahe mwegereri yo chingaki chiwigo nigagendete konyoro bugweni asenya gitari yo ya Kenyatta. Tumekuwa katika hali ya kumtafuta kuanzia Thursday, lakini kuelekea kitu kama saa 4 hivi tumekuja tukampata ako Kenyatta, na akiwa Kenyatta hakuwa amevaa nguo, hakuwa na nguo, alafu ile design alikuwa amekani kama alikuwa amepigwa sana mpaka amechanganyikiwa, hata anijui mimi mwenyewe, kijaribu kumwongelesha ongei, ako na ile woga. Ndio imefika pali paka tumemleta hapa kwa hiyo hospitali hapa, sasa ndio anatibiwa. Kitu ya kwanza tunashukuru ako alive, but the state ambayo our comrade ako ni very initatanishi, and kwa mpiganiaji wa haki, a defenders of human rights, hakuna kitu mbaya inaweza fanyikia mtu kama hii. Kusema the same situation yenye wale watu tulipata tarehe 20 wale walikuwa abducted after maandamano ya 25th June. That is the same situation, watu wako the same situation ya wale walikuwa. Kujaribu kuangalia mtu anapatikana kama ajielewi. Isipokuwa ya huyu iko extreme, lakini haina tofauti na ya wale wengine. Waziri wa Bochano Hadeni Duare nige kiribune serikali nene kugwatirane wizara yo Bochano igibete murubulio yogo chia kwene kibuna nkulikira bobisa Bochano ba Universal Health Promoters aso murubiri botambe gose permanent and pensionable aso kwene kibuna ngwikirani barobo karubya hucha sumana nchi. Waziri Duare niga terubuna murubiri bobwenyosha igogendete gwikirani obokarubya huchi asaba na nchi chingaki bakuligo bobweni ase chinyagitari. I want to make it very categorical that the budget of 8.9 billion is in the budget to transit them from contract to permanent and pensionable terms. The President of the Republic of Kenya has made a pronouncement to that effect. We must invest in healthcare workers who can help us. If I tell you under the SHA ecosystem, how many mothers died, every night I get, how many mothers died, in which hospital, in which county, how many newborns died, because now we have digitized the whole healthcare system. Kenya has a unique opportunity to harness your energy, your creativity, your passion, and your innovation to build a health system that is more responsive, that is more efficient, and that is more patient-centered than ever before. We expect you not to simply to fit into the system, but to help us improve that system. No health facility should mistreat you. No health facility. You are a Kenyan, you have the right to work in any public health facility. Do not allow. No Kenyan is superior than the other. Sustainable solutions are always built through partnership, through metrics that our internship programs remains transparent, accountable, and firmly anchored. Unanchira jamo yo wikirani magendro hime yo mucho Nairobi
Omuraibenso muske William Ruto haigore daraja ya Ngongi Naivasha eliko Kenya gwitinyana wechigari asenseme yasibo igatebuna iga serikali yabekire ensemo jimbiro nibere likorosi metarejera konye kerembure nyinge hegotwa ime yomucho yo Nairobi Molikitu Brani Nyakundi na roboti rwa senchira yowekira Omurai bwense musike Daktari William Ruto nigo litkulia lero aigora bene epara ye flyover ya Ngong Naivasha iyo yaire shilingi chibilion isatu nechnuta isano na isatu abwase atebire buna nigo flyover yo nigo erache gokeania oguichorerana gwepare yo murai bwense nigo ikirana nabarai bande kurwase county ya Nairobi abwase teba buna nabwate okwegena buna nachie konyora libaga lyokwena obisi kubwatekana negasi abeire kagokora nigo boigo atukuterare chinkwana cheupinzani asateba buna tichibwati maroro andonsi yokoira ense ya Kenya busio. Hii mjengo hii ya barabara hii ilikuwa imepangiwa kumalizika mwaka ujao Julai. Mimi nikakuja hapa mara tatu nikamwambia huyu contractor hakuna vile tunaweza kungojea miaka mitatu hii mahali jam isumbue wananchi. Hii kitu tumemaliza 1 year ahead of time. Na ndio mimi nataka niwaambie wale kuna majamaa hapo wananisumbua ati William Ruto anafanya kazi sana. Ati huyu mtu anapumzika saa ngapi? Ati huyu mtu anatembea kila mahali. Nataka mimi niwaambie wale majamaa, wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi nimewaambia mimi si mfalme, mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa Kenya. Na mimi nitafanya kazi 24 hours. Ama namna gani? Kwani nikifanya kazi 24 hours time ni yao. Nguvu ni yao. Akili ni yao. Wawachane na mimi bwana. Nigo boigo murai bwense ateba buna nige serikali ya bekire ensemo chibilion ibere icho chirache kokonya korosia emetaro ime mucho Nairobi lego konya ekero embura ekoba enyinge ime yomocho yo. We are now putting in 2 billion shillings to make sure that we get rid of the bottlenecks that come with whenever it rains, and therefore it clogs the city of Nairobi. And number 2, we have already dealt with the cartels. We now have a contract with a company that we know that is now beginning. If you go today to Ruai, they are already building the place where we are going to recycle all the garbage that is going to be collected from the city. You will also see, if you go today to Dandora, we are beginning to. There are almost 20 or 30 excavators going on there with a lot of trucks to remove the almost 60-70-year-old dirt that has been there, garbage that has been there. Gingo ripoti ya Getembe iliyotariane Brian Nyakundi. Bia munumulikito Brian Nyakundi ha soroboturu. Unanchira ya moyo wekirani muroberi wa makendro Seji County gose devolution. Muraibenso muske William Ruto ni golitukira lero habeke sei yikubatuka chibesa wochi Seji County ase nyumba yobura ya State House hime ya Nairobi. Unanchira ya moyo kwene kibuna chi county echo ngwekirani chirobokorero ya wochi asumu nenchi. Ichiko ni golibwete serikali kubwatuka. Shiringi chibiro ni chiminye meronge bere na isano na isato bunanchira ya moyo kwene kibuna muroberi yo wenyalire kuwekirana. This state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for the presidential assent of the County Allocation of Revenue Bill 2026, Senate Bill number 10 of 2026. Your Excellency, Article 218 of the Constitution provides for annual division and allocation of revenue bills. The Division of Revenue Act 2026 allocated Kenya shillings 428 billion to counties, which represents 20.9% of the most recent and audited accounts of revenue of financial year 2022-2023, and therefore exceeds the 15% minimum threshold required under Article 203(2) of the Constitution.
The County Allocation of Revenue Bill 2026 operationalizes the Division of Revenue Act 2026 by distributing the county government's share of nationally raised revenue among the respective counties. It also sets out the related responsibilities of both the national government and county governments in relation to the allocated funds. The bill provides for the division of the equitable share of revenue of Kenya shillings 428 billion among the 47 counties in accordance with the revenue sharing formula provided for in the fourth determination of the basis of the division of revenue among counties approved by Parliament in June 2025, pursuant to Article 217(7) of the Constitution. The fourth determination formula requires that the first 387.425 billion be shared among counties based on the baseline allocation factor derived from each county's allocation for financial year 2024-2025. Ekati abarai kurwa sorongo rwa westani nigo barro kuboli hocha saba minyibe chinsemecho wiri kibuna bakichukura bosi bochole bonene bo mwaka bw'ekirubere 2025 rayabo nigo baene kiribuna mbachikwane kibuna muraibe nsomuske wira muruto nko iraro boraya sentunda ya kabere asubega bateru no rogongo ruo nigo rubwato mubaro monene w'abantu batarabwata chikura. Hii western youth hakuna mgawanyiko at all. 100% sisi tuko nyuma ya William Samoei Ruto na serikali yake. Na katika hiyo serikali tuko na vigogo vyetu viko humo ndani. Ndani ya hiyo serikali. Mnajua tuko na mawaziri 4, tuna speaker ndani ya hiyo, tuna permanent secretaries, tuna kila mtu yuko katika ndani ya hiyo serikali, ndio? Na hatuwezi kukubali kuwa nje ya serikali ya William Samoei Ruto. Hapa Western tulikuwa na 2.6 million tulikuwa napigia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sasa hii Raila hayuko. Tunataka tufanye aggressive voter registration Western. RRI. Registration, kila kijana akiregister tunampatia kitu. Wale population yetu saa hizi kama Western region ni 5.3. Kwa hivyo unaona kuna watu wengi ambao bado hawajaregister, na ndio tunasema silaha ile itakusaidia kufanya nini? Kutoa kiongozi unataka kupatia Mheshimiwa William Ruto 2 term, ni kufanya nini? Kujiandikisha kuwa mpiga kura. Ikiunga chigosori hasenkoyo ya World Cup eyo ya chagisi chariki kome ne mucho mutinyo yigo hogata nari mu mwaka yoiga ase chisimu charenge 45 na isto wetira se chigurupu 12 itiko riegoro kiminano gie chigurupu nkerete ase chitimu 32 chonyole tobubi bogosuka gochibosio ase ntunda yende hekuru kwa round of 32 kurwa sorongo rwa Africa ase chitimu chionsi komi nchia swete kiminanekyo ase timu ya Tunisia nero yoka heta inyolete goswa ase kiminanekyo muri kitu ikiri Tyson Manyara norobotirwa sinchira yogwekira wetera amachiko aya FIFA asekera egrupu eyo ebwate chitimu inye ibere chintangani nigo chieire obosibore wogosuka gochebosio wentunde yende ebwate chitimu 24 boigo chitimu 5 nigo chikwenyorera libaga wetera ogokori buya ase chigrupu chabo charenda chitimu chonsi 32 kura grupu A Mexico boigo South Africa nigo chasukete bochi abosio ase round of 32 South Korea boigo timu ya Sechia nigo charusetigwe ekiminanekyo egrupu ya kabere grupu B Switzerland Canada boigo Bosnia nigo chasukete bosio ase Qatar yarusetigwe ekiminanekyo grupu C Brazil na boigo Morocco niko chasukete bosio ase Scotland ne timu ya Haiti charusetigwe ekiminanekyo grupu D USA Australia na Paraguay niko chasukete bosio ase timu ya Turkey niko yarusetigwe ekiminanekyo
Group E timu ya Germany, Ivory Coast boigo Ecuador nigo cha qualified ase timu yenze ya Curacao nigo ya rusetwe ase keminanekyo. Group F timu ya Netherlands, Japan na boigo Sweden nigo cha sukete bosio ase Tunisia yatigetwe isiko na inde koba timu entangani kuro orogongo rwa Africa gutigwa isiko ase gotaswa round of 32. Group G timu ya Belgium na Egypt na chochoka cha sukete go cha keminano kia round of 32. Timu ya Iran na New Zealand nigo cha rusetwe ase keminanekyo. Ase Group H timu ya Spain na boigo Cape Verde nigo cha sukete bosio ase Uruguay na Saudi Arabia cha rusetwe keminanekyo. Group I timu ya France, Norway na Senegal cha chiete bosio ase timu ya Iraki yatigetwe isiko. Group J timu ya Argentina, Austria na boigo Algeria nigo cha chiete bosio ase Jordan yatigetwe magega. Group K Colombia, Portugal na DR Congo nigo cha chiete bosio ase Uzbekistan yatigetwe isiko. Group L England, Croatia na boigo Ghana nigo cha sukete bosio ase Panama yatigetwe isiko. Ase ebimenano bya round of 32 nigo bya chagete igoro ase timu ya South Africa yagosolitine timu ya Canada ase Canada yanyagete egoria yamo na koyerusia South Africa ase round of 32. Brazil nigo ekogosolia na Japan ase chinsa isano na enusu, lero Germany era chikogosolia na Paraguay. Litukulia angio chinsa 10 cha Mambia, Netherlands eumerane na Morocco. Na boigo mogoroba chinsa ibere Ivory Coast egosoli na Uruguay. Jumatano France ne chikogosoli na Sweden. Mexico egosoli na Ecuador. Uingereza gose England egosoli na DR Congo, boigo Belgium egosoli na Senegal. Litukulia Alhamis USA eumerane na Bosnia, Spain egosoli na Austria. Litukulia Juma Portugal egosoli na Croatia, Switzerland na Algeria, ase Australia era egosoli na Egypt. Litukulia Jumamosi Argentina na Cape Verde, Colombia egosoli na Ghana. Ase chitimu chonsi chirichire nyorere obo buikora round of 32 bune timu ya Canada nigo chira chikogosoli ase round of 16. Kolipoteri Katembe, nche Wycliffe Tyson. Na gwikiraga bumoncho murigirira nongwikira mwiri wa mwana maya yekionga chinsa ibire ase kolende libo liri lisikuria lero nigo njiraki yogo koro kwambukira kwebinyinyi binyamureo ane na sorogongo ruagusi njiraki kira koro kwambukira kwebinyinyi binyamureo ha sorogongo ruagusi parege habagendete kubwatu kebirengere byabasinchira erindunge ha koro kunere nyachio korwebate ogo kiana kuburero boiga abantu baba begenu ase nyomo n'abasaye babe abaeliti yakoro kunere cheni fanyera korwa dera viv Nairobi ago teba buna abantu baikirana ase chinyagitari elio korengwa obo rwairobo yakoro kwa pinesi nyabonyi korwa suneka ago teba buna abantu bonsi banyar bagwikirana ase chinyagitari ese na gwikiraga bumoncho murigirira ngwikira omwelio wekiunga chinse bire kolende chikuraga chinsenye ningirane nkumanya sinchira yo wekano literane tsera sinyakunde maiga ye chikamera nigalenge Wilfred Matundura hayo ene kichibichana muriga gochira sinchira yo wekano nigarenge DJ Artsen na wasabire twaro burigirira buruya Bagaka ninjo, ninjo remembe, ninjo dorome, ninjo mangana mati, ninjo bagina ninjo. Ye koboko ke munu wale tata. Ekeriyo tabuati, ngoke bekire tange kitara so munu kerkiao, ke. Ye koboko ke munu wale, be kamunwa. Ke buate rembo togai, ke koboko ke munu wale. Tiga ke beka koboko. Ke be ke munwa. Njo kono buate rembo koboko iga. Ke be ke munwa. Ke koboko ke munware kerio tabuati igo tubuati tiaona ko kabeka bintu getabu igo tara tutara korera gasi itoko na bora beto bimbi gokonya
Akimugusia tena ge koboko ke munware. Ngio ge kori koboko. Ngio kana kutabereria binte bigabwae. Kebe kebwatere mboto kintu kubwate ge korere gazina gia gokonyire. Mugia Baraka ninjo, ninjo, ninjo rembe, ninjo, ninjo darome, ninjo, mangana man, ninjo, bangina ninjo. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was any stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchakuwa fine. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns.